kuthiwa ziyobulalana ngempela lapha ebelibeke nje miliyoni nathi egumeni kesibone ukuthi ekuphi la okungenzeka khona ngoba sishizela kakhulu ngobeni mhlawumbe ubani khona kakhulu ngobeni mase kube into njengaleyo kuthiwa kubekwe nje miliyoni lapha singayisikhombisa khona singamabosi phela ukuthi nathi imali siyidinga ngayo ngoba phela yonke into khona ithola ngakho ukuyisebenzela njengoba nje kade beka nje ubaba la ukuthi ngempela nathi siyafuna ukufounder befike nathi ngebesithola ukuthi osomabhizinisi laba abakhulu noma ikhulu eziphezulu kayikwazi ukuthi ngelanga kayibuka ngelinye izinkinga ingoma seziyithole ngoba mangakhona iqiniso nje la engomeni umuntu ufika ewumfana sekhande ezebe insizwa ephuma emsizweni ukuze babale kuzoba umuntu osegana ezezoba umnumzana kodwa uphuma khona la engomeni mayiphuma la engomeni nje uyambona nje bengelele ukuthi lo muntu ufundisekile so okusho ukuthi ngiqonda ukuveza ukuthi ingoma iyona ekhanda abantu kakhulu thina ngakithi sinothisha abagedayo ingoma ngisho esikoleni yageda ingoma kodwa siyesikhala ngokuthi ingoma ngazi ukuthi bayibhekelele phansi kakhulu ngokuthi maningi amagoso asezamile ngomina abanye azahlala phansi athatha umhlala phansi so nje mase babona amathuba avela njengalawo ngelila ukuthi ingoma ixhaseke kube khona okwenzakalayo ngayo hleze kube sobala ngoba ingoma angikholwa ukuthi mina isport zikhona zonke iziport kodwa asikho isport esithandwa njengengoma ingoma ngathi uyibeka khona lapha ground ithwanda ayifike igcwaliswe kuthiwa kugidwe ingoma ngisho lapha emabhidi ngiyakutshela mina ngakubona abalandeli ukuthi ngeke igcwale emabhidi ngayishalenja le nto leyo amagoso ayewonke ehlangana wonke kusuka kwasemahlabathini kwakuthiwa awathatha amagoso ngehlanganisa stadium esithizeni ukubona ngeke sigcwale leso stadium uyobona ukuthi ingoma inawo abalandeli kodwa siyakhala ngendlela ingoma ebukelelwa ngakhona phansi so nje nathi besacela siyagonqozana ngempela ukuthi ngathi bangasondela abaphathi kakhulukazi nawo amakhosi into yawo le ingoma kahle bengeyamakhosi ukuthi fanele kwazi ukuthi nawo ezobona insizwa ngoba ingoma ihambisana nentombi mina yilapho engigida khona nginentombi ingane ebhincane ehamba sikhambisa ndawonye zinsizwa ngapha ziyagida izintombi ngapha siyabakhulisa basebancane sibakhulisa bona njalo ubona ukuthi ngoba egida ingoma nje ufuna ekhuzeke ey'ntweni ey'ningi azi ukuthi insizwa uyiphatha kanjani intombi yazi ukuthi intombi noma ngathi wakhona la bayiphethe khona abakoma kodwa yazi ukuthi uma siyiphathe kweyinsizwa intombi iphatha kanjani ziningi izinto esibafundisa zona sibakhulisa-ke ngomsizwa nangokuhlonipha ngayo ngoba abantu babona ngathi abanazo zeluleko nje lokhu ukuthi abalulekile ngomqondo lokhu ukuthi abekho abantu abamile abadala abeluleka iy'ngane esikhathini samanje ngoba abantu abaningi bahlala emsebenzini so thina sesibaqoqeke behlala ndawo bese sibabona-ke sibela sibabekele umthetho ekhule mina nje angazi angifundisa abangaka loba nawo usuthe kwabana nje esebekhulile abanye bafunda abanye baphesheya abanye baningi abantu uselapho nje shenga kunezizwa kimi eziganiwe ngakini enqunu wafika nentombi wena uze engomeni ngakithi komunye unyaka zaxibule lezi insizwa zagana imilimizi njengoba sihamba nazo nje intombi abanye babona intombi sebethu sethola umfazi njalo ugana ofundisekile owazi yonke so nje besicela ngempela bafethu ukuthi engathi uMasolushini usigwema noma nje eqalile enza lento simbonga kakhulu njengamagoso kodwa njengathi bengasukuma phela nabaholi nabaphathi bekuyeke lokwamaqembu kodwa ke bebheke thina ukuthi thina sidingani siwumphakathi beke lento kusicazulula phakathi nendawo ukuthi besibuka ukuthi uyinkatha uyi-ANC uyini ayisebenzi lento leyo ayisebenzeli lento leyo mase bekhethiwe sekuyibona uma kuthiwa umuntu uphethe umasipala umuntu akasiza umphakathi yabo umphakathi awuseyona inkatha awuseyonini wena mase kubekile hleni sekubeka njengemeya umphakathi awuseyona phela manje ukuthi uzofika ubheka ukuthi abantu benkatha nobasiza la siza wonke umuntu okhona la uyi-ANC usiza wonke umuntu okhona nawo amakhosi bafowethu eke sikube phela sondele ukuthi nakhona angasiza ngakho ngeke ukuthi amakhosi ayikho into angasiza ngakho siyabonga phela lapho ngisacela impela ukuthi ngidada simbonga mahlobo nje losiza ngakhona ngoba inkulu lento ozoyenza lapho ukuhlanganisa abantu kumnandi nangakithi nje ukuthi kuhlangana nabantu nje kuthiwa kunengoma ezokuyivela besifisa la ngoma nje ngathi ngaphumelela njalo
ihlale nje iqhubeka njalo iba khona njalo futhi ixhaseke uhulumeni esondele. Siyombona ukuthi uhulumeni uyasebenza ukwazi ukuxhasa nale ngoma ephambili. Ngiyabonga.